大家平安。Jauh-jauh tu cua ka teman-teman nama ka tinana solivat. Saka tu cua ka teman-teman na uruta sopui na kai no atmas imazai toa vincikan ni yoda a tigami. Imazai toa ita suratan imazai toa ita kayang patu tapuro kato unma kayang. 犹大书1章1到16节。Tiakena ti Yoda a vitiakeni Yakobo na masan sa sekolah ni Yesus Kristus. Semang tigami akan danumo na pinili noa cemas a cau-cau. Sinikiliva ke noa kama cemas. Linaka veni Yesus Kristus. Ola itanumo na penaramu sarselan sulivatan. Katoa kiliva kenua cemas. Sini kiliva kama polat. Suatu yang kena nakipu warung tu seman tigami tanumun toa patarata sika mapas ilingan na mapolat. Lakwa kinemenemakan tu nakuyanu ini ka kena seman tigami ya kirimu. Papupicur tanumun tu remurus kisah mula maro ki eci yanga masa mavan nazwa ta kakasarui na turu sini papula ta kintan temau sikir ka tesanga senua cemas toa nama sarwanga amapolat ayatoa izwaza marka cau-cau inika kasinjian na kisaka wa kitebel tanuten sa pada dukungi ya toro patara napaki Somali ya paselinu ta cemas sa pasermi ya na pesakuya sikudan nyamaju tiamaju inika paka cemas toa kamasidilan kaitan na rupa lava-lava kata marereng ati Yesus Kristus. Kemasi cuai napalalayang nga sisiu toa tara patavungan tia maju. Aupai kumali kemelangmung toa patarai cua penulat. Salingaken tu paki paene tanumun. Pai kemelangmung tu kinudan pas lingua semasa Israel cau-cau kemasi iti pudu sa uripi yanga ka tevri langa azwa marka inika nama sarua cau-cau maya mari mazwa marka sa sekolah ni dari bawau inika napasusu toa sini papu sensengan sa vaika kemasi toa kinaizuanan yang maju. Dia maju ada yang nuat cemas. Toa inika uri masuk adai para orang ta kicikis. Sa lebih nuat cemas sapi serem. Pada toa siapa pepentan na masam parawat sa adau. Azwa marka sa sekolah ni dari bawau. Na sepasariu au azwa ta'alalan nuai sodomong nuai mura kato azwa remadedetan na inalan namaya uta tiamadua na sepasariu mare pajumajumak sa rarengan tua nakuya salingan nuai kina cabat-caban manasika patavungan tua uri pate mamiling sapui tua uri sipaki pau-pau ringau tua zuma namaya tutsu uta azwa inika sinja paulida marka azwa na pesakuya kini meneman nya maju mana pasari sariu daya maju sa lekuya-kuya tua kina cawan-cawan nya maju
sa saneka tua picul no cemas sa sam paatelengan tua marka nama paalai itari vavau pai azwa nama sam parengan no sa sekolah ni tari vavau ati mikali ka marivurivu kati satan toa kina cabat-caban ni mosia na macai ini ka na temuruk ivu te mikari toa sisam paatelengan na kai semam pasariu te maju ki cema sanga kirivan tanusun aya sakamaya lakwa aichua marka cau-cau ibu semam paatelengan toa ini ka kinilangan nya maju maro uji panga remai rai toa sini patagi la kinilang nya maju kipusensengan toa uri sika mauripan ai yanga ayau sa marka cau-cau uri serapa ya ravas ayatoa na semulev toa pinakazuanan adaran ni kai au na masam paisu sa kapara ketiamaju marka toa pasariu ni palang au namaya uta te kora paatse sa kauri namaya tucu cau-cau no kilingul toa kate kilivakan kinaringulingulan nekano syaan kiparamu temeker keman amina keman nia maju kipa uji sa ilang toa no kinaringulingulan dia maju maro repu sanga shivari-vari nekanu udial saka maro kasyuanga no kalauragan nekanu vangan nama velu sa patila kapaz sa pacay anga na seminia sikudan nya maju maro vi anga na lavek papu capucan namaya uta toa natyo sariu toa jarana vituan makru-kru sema toa pinadire noa cemas daya maju seremaleman zem-zeman patia mamiri pai azwa sika masam pitu la vuvu ni adam ati ino na paskelang nga kemasi cuai toa patarai cua marka cau-cau maya tucu tacunu mantintir zanga cemas na cimiur toa kimampida kurawa na masam parawa sa sekolani dari vavau uri papa pen-pen toa cau-cau anga sa patavungi marka inika na paalai ta cemas raru pasarivana mapulat ayatoa kinudana nga nya maju inika nama paalai inika na paalai ta cemas sa sam paatelengan ibu sepasariu aichua tiamadu madududu pararaut sa karivurivo toa zuma sa larengan toa na semavaara salingan nya maju toa sikudan nga sa ibu misa kemudian sa zenger toa ari-ari toa sika manguaan kimaju aichu kai no cemas shirivichi kimazai toa yotasu de 1章
1节到16节。Acara dinotang kini sepui nangaga malu. Tu chua ka jaman-jaman asini putarwan tanijen 勿听谗言，谨言慎行。勿听谗言，谨言慎行。喜那亚达女见，基督徒是属主的人，面对扰乱者时，应学习天使米迦勒的谨言慎行，不可自乱阵脚。因为一个人的言行可看出其生命的品质。基督徒的生命是与圣洁上帝连结，所呈现的生命理应是圣洁的。有人认为现今教会所面对的处境不比初代教会来得轻松。网络的无言佛界虽然扩大了传福音的效率与境界，但相对的也有很多极端的学说教派或敌对耶稣基督的人，应用网络渗透在各个教会或基督徒当中，看似传讲圣经，可是所传讲的内容却让人背弃了真理，使得信徒之间产生纷争。面对这些问题，今日的基督徒不可不慎。基督徒不可能完全脱离这世界，因此要互相提醒、劝勉，并且时时思想上帝的话，确实明白并扎根于真理，不要轻易的被似是而非的学说牵着走。Acu mana sini turu sini pada zekat pasamalau tianutina mapola latinana gemelam 勿听谗言，谨言慎行。喜那亚tianutin tutsua kadamanjaman saka tutsua ruta kinmen。面对他人对基督信仰的误解时，我可否清楚表明福音真理？面对他人对基督信仰的误解时，我可否清楚表明福音真理？主啊，你是智慧的源头，你的话是我脚前的灯，路上的光。恳求圣灵指教我，不轻易因恶者的谗言而动摇，相反地，能勇敢出面为主做美好的信仰见证。奉主圣名祷告，阿们。Mali tu saka jaman-jaman radu ai cuaca sinumpu lakwa ta sigado nga pasung saja raloi ne cia sini pada zekate no tsema sai kana pasamarau lamunana suliva tu cuaca kini adavan，大家平安。